lijeto, kolegice i kolege. Evo, po prvi put u našem Nacionalnom centru tehničke kulture imam čast da vas pozdravim. Prije dosta godina isto sam kao i vi krenuo u Centru tehničke kulture u Zagrebu. Ovdje ćete steći neka nova znanja, već jeste. Ja sam se malo prošuljio kroz ove vaše radionice, bio sam oduševljen sa onim što sam vidio. Meni je posebno drago što ovdje imamo mogućnost da u ovom ljetnom kampu i učimo nešto što nas zanima, ali isto tako da se i zabavimo. Ja znam da vi imate i organizirano slobodno vrijeme, tako da to su sadržaji koje ne bi mogli napraviti u vašim centrima tehničke kulture. Želim vam ugodan boravak i dalje ovdje. Dakle, ovdje se radi 3D modeliranje i 3D printanje. Nakon što izmodeliramo, to pripremamo za 3D printanje i nakon toga prebacujemo na 3D printer na kojemu to isprinta. Osvojila sam prvo mjesto na državnoj razini iz kategorije Smotra mladih poduzetnika u Primoštenu. Kao nagradu osvojila sam 10 dana u ovom Centru tehničke kulture. Tu sam naučila puno stvari koje sam mislila da nikad neću znati. Stekla sam puno novih prijatelja. Ovo je jedno divno iskustvo. Drago mi je što sam došla i namjeravam doći iduće godine. Ja sam Martin Sokulović, dolazim iz Samobora. Ove godine smo na ljetnoj školi Tehničke aktivnosti u Kraljevici radili robu Bubu koja se pokreće preko Bluetooth modula. Znači radili smo vlastite aplikacije za Android platforme. Imali smo i slobodnog vremena za kupanje i za svoje neke radove ili projekte koje smo sami odrađivali, pa smo, ako je neko nešto nacrtao, mogli smo izrezati na CNC-u. Ja sam izradio cooler za laptop, znači nacrtao sam 3D model i prema tome smo izrezali na CNC-u, sastavili